belai belai kan hambai pula na ang jotno hambai maya pro je chini electronic press media tonai no bises kai YouTube channel social media tonai na ang belai kan hambai maya pro bang chini TRIPURA hastini je pok pizza ki tomo pabe khanani pandana ti jeng thangnai 2 weeks ni simi jeng samung tanglai tongo abonoti chini preparation choli tongo bises kai ASTABOLO playground ini chini stage tangjai tongo and samosto agartalao je chini officially je tongmani je chini step nahara tongmani jotono nahar jakka and finally chini parking je issues tongmaro au bahino sort out khaisaka and bises kai chini YTF rok youth TRIPURA federation ni je chini siklarok volunteers belai no kubang kuthai deploy khaijanai tamni bagai himale jeng naya je chini TRIPURA sarok haino hai thangnai saldago je party mung thangmarangno tawisa amahai party mung ungthu hine aboni bagai chini party actually jotono saimano bubagrani party o party belai kino discipline 2021 ni sini 2021 chini je performance সমস্ত সারা ভারতবর্ষের সাইমনো ত্রিপুরা মশা কাছে রিজনাল পার্টি ত্রিপুরাও তঙ্গো সবচেয়ে ডিসিপ্লিন পার্টি এন্ড যত জাগানো বেলাইকিনো স্মার্টলি হ্যান্ডেল খাইমানো এন্ড আপনি একটা এক্সাম্পল যদি ডিসিপ্লিন তুই যদি সানা থাকাকে থাংনায় নরনুখনা এডিসি হাপাঙ্গো जों খাইমানি ইয়াগুলো जों ইউথ ফেস্টিভ্যাল খাইকা বড় गोबां कुथुमका मोर देन 50,000 पिपल कायसे जागा कुथुमका आबनि यागुलोबो बेलाइनो नाइथक नुक थखायै जों आबनो हेन्डेल खायै जों आ फेस्टिभेल न पालायका एन्ड बिसेस खायै खनानि सालो बाहायनो जों आशा दंगो आशा खालायो जे हातानि कोनो एकटा वान समन सितरा तुबि फाया जदिं तखाकाय जदिबो कोनो माहाय डिस्टारबेंस गरिं खाकाय जों खनानि सालो बाहायनो चिनि पान्डा नाइथक नुक थखन खालाम थांमानाय त्रिपुरा मा थानो कार्यालय तै कोबनि बदल र नरन याप्रि नंग लगे सेदेसेनो खनानि मानथगो ताउसु जरते एमन कोनो किनारो न्यूज करे केबा जों अमसुला साइमानो खनानि सालो त्रिपुरा मा थानो कारिबो गुबुनि गोबांमा बदलनि बरक दङो नेतानो कारि যারা সাধারণ জনগণ যারা সাধারণ ভোটার যারা সাধারণ त्रिपुरा सानि हामग्रे नायनाय साधारण बरक खनानि सालो बरक हिउज एमाउंट बरक खाई तिनर पान्डा मानजा खानायनि आं केसे साइमानो एंड बिसेस kai आगरतला शहर अंचल जेचिनि बरक तंनाय रक बरक खनानि सालो गोबां कुके अंखानायनि इच्छा तिन सानि कखुन पाबो अपनो आं आसा खाइ दङ जे खनानि साल पान्डा और बेलेखिनो गाहाम खालामनो किनो ओंगानायनि कारण अबंखा तिनि अमु खालायनि गया सत्तर बছর तिनि बरक खुंजाखा राजनैतिक भावे पलिटिकली चिनी बरफ डिप्राइव एंड इकोनॉमिकली चिनी बरफ डिप्राइव समस्त दिक दिया जों डिप्राइव तो आ जगह शहर अंचल थांनायखौ ग्राम अंचल थांनायखौ जे बुकुंगरा खुंथाय बारा जे थांनाय अ थुंजामानो फ्राय सेकेन्ड फाइमाका एंड थांनायनि जे 70 बছरनि राजनीतिआव अबो नुखा जे चिनी त्रिपुरा सा नेतारक विशेष kai जे आंचलिक दल खायनाय रक नेतारनि बिसिंगो गोबांमानो डिस्प्यूट रक नुकजागो डिसिप्लिन करि नुकजागो क्या बाचिनि त्रिपुरा मथा बेलेनो डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन नि बिसिंतिनो चिनि आन्दोलन बो तंनाय एंड कुसकांनि सालो जों ग्रेटर त्रिपुरा चिनि मुभमेन्ट अब सक्सेस होनाबो थांथां अच्छा ताबसु जरा तो ऑफिशियली चिनि पार्टी नि तरफ থেকে এমন কোনো ইনভাইটেশন দিতে তো কেবা जों ओपन हार्टेडलि चिनि बखाबाय जों जतनो कबगो तामनि बागै जों पार्टी एलायन्स होनाय तामनि बागै जों 4-5टा बदल आंचलिक दल खायै चिनि बरनो डिभाइड खाय दंनाय खालायगांनि कायसा पार्टी खालायनो खानसां खानि जों आर जागा पार्टी हिसाबै जों जेब्ला रिंनाखायनो एन्ड जदि ऊपर फायदा मुजगा खानसां नंना मुजि थांगाय सरासरि ट्राइ के बर चिनो रेलिवो चिनो पान्डा खायमानदा खायमाना अबनो चिनि खानि चिनि दाबुनि लेखे